question te jo pinga te ru acha kan te min ogam bantam la is it okay for a Baptist person to marry a UPC RC Presbyterian this achim du mi chu Baptist asimi ni UPC RC heti bentuk pol khanu pila wa kha tha khamoti kha se Baptist la kha UPC la RC te bentuk pol kha khana ban list mi pathum akhan Presbyterian longa ke cho ke cha chun UPC zonga lo Roman Catholic zonga lo te karwa zero nga fundamental ding kan zup na kai dang UPC cho fundamental because mi pathian kan mu nga dan chang cha khan ke chu khri fa hoya ka chau hlang khol na ti kha consistent teng ka chim pang mi se chu cha khri biak nak dang he u ban to si cha ka chau hlang lo pakhat pan hi na ka chun Roman Catholic zong chu khap na kan mu na kai dang so long so via atlain khri fa bu kan mu ning zong tam tuk ai dang mi asi cha khen yum lo tha Presbyterian tu chu kan dan nak tuk lo ti pi kan mu ning the mode of baptism longa kan dan cha khan so yes you are allowed to get married with the Presbyterian but not the United Pentecostal Oneness okay and not the Roman Catholic but if you do want to get married with them they better come to me first I have to teach them first and they have to convert and after that yes they will you guys will be allowed to get married nupi thitna kong sitika khan na thiri lok dinak se sutika thithlana to ading mitete homework na ngai dinak se le nupi thitlaya jun preparation tampi to asi benebia mental preparation financial preparation physical preparation apum phunum chu spiritual preparation chu chunga chun doctrinal preparation ti bi khan tal chi ha Roman Catholic nunga khan warsia chun tha den chimau na pastor pa ko som gospel lo kha chimteru kamai he kan zum ning tin si ti bi jong kha zero te chun Roman Catholic biak nak anmai zum na ka hin Catholic salomi thit wat an du lo an thit an bada chun Catholic ka an Luther lu lon tu phoi lo le an ma chu bam tuk sika ngai bi se le chu te ka kan ma lai hoi tu ni chun le da kan tu hau ti a chun thong thabya chim hera chu kan chim lai zero ate chu ma hi be lo khri fa lo nan chim le se a cheu kha sanga chun zum lo tu thit kho samo wat kho samo ti mi chu le thit kho samo wat kho samo ti mi chu sia chun chu zum lo tu nu pa kha nan thi nan ba sana zum tu na ai chan sia chun thi do ba do tha mi still kha se kho mi se le makhate kha preparation le hoi ni ka chim ka long